салом алейкум ба ҳама. дар видеодарс мо ҳамахеле мекунем ки ранге ки асп давидеста. Инак шуруъ мекунем. дар аввал изображение автотон, барои ҳамин акс як рангу бори хос гирифтанаш ва баъд аз ин сар мекунем. ая лассо истифода мебарем, инструмент магнитное лассо. камтар хато гирифтем ва барои кор кардани анаи ҷое ки мо зиёда гирифтагимаш ай анаи истифода мебарем ва корро давом додан мегирем. Ҷой мо дар кори нобудши бо анаиҷара мегирем, нобуд мекунем. ҷое ки ҳамин асп ё одам нест, манзара аями гирдаке ки мо гирдаш гирифтагем бояд берун кунем. вақте ки ин кора кардем мо ай тугмачакҳои контур ва ҳарфи ҷ истифода мебарем. вақте ки контур ҳарфи ҷ-ро ҷиқидем як слои дига соз шид ки дар ин слой ан асп қатъиян ҳамин одам аст. ва баъд аз ин дар фон меҷиқем фильтр, размытие движений ва нейра гирифта угла чӣ хеле ки ҳамин асп давидастай алиш мекунем. мода намахе дар кора асп суръаташо қабла нест, вале аммо смешение ана меқадар гумон мекунам ки бастай ё даже камтара кардан дар кунай.
خیاس 65. اینک به صورت به آخر رسید. اینک کمترک چخیلی که دیدستیم همو چیزی که قفو دای کمتر خواهم دلسته برای همی دمی قفو مجخیم استیم یعنی اینسترومنت استفاده برده پریسته مجخیم و ای هر طرف دروردن میگیریم که پوچه اسب یا یگمتانش ای اسبی که ما видели когда мы слой науда гирифтимся наброя. Иначе хотим вместе. Чижу на дурку гирифтим. با چخیلی که وزیده دستیم دمی اسب کمتر بده بای برای ای لاستیک استفاده بریم жесткость کم размер майда میکنیم یا برگه نمخه دوما گیرد به گیردش میگذرانیم چخیلی که ما دیدستیم انا گیرم ای منظره قفوگی مونده گای размер майда میکنیم ای گیرم یا بر میگذرانیم این اسب ما با حرکت در آمد همین افکتی دادگیه که خیال میکنیم که اسب دویده است و در حرکت بدنی اسب وقتی در حرکت بدنی اسب سرعت گرفته گیان با برای سرعت کم ترکی دیگر زب در آوردن ما میتونیم همین اسب دوانه کم ترک فر بهتر کنیم برای ای فیلتر پلاستیک استفاده میبریم پیش میکنیم انمی چلیک دیجا قدگی خودش ما کمتر آدم بالاتر میکنیم که اسب دوانده مانند داشته باشه اسبم کمتر فر بهتر میکنیم که اسبی دوانده مانندی داشته باشه این کمتر کم باشه با یک با صورت رنگی دیگر در آوردیم و در آخر сохранить как в формате JPEG و сохранить زیر کردن عکس تیار شده را سخرانیت میکنیم با همین ویدیو را که امروز نیست به اتمام رسید شما میخواهید در فتوشاپ چگونه کارکردها یا چگونه درس ها را بینید در کامنتاری ها نویسید و من آن کارها را اجرا خواهم کرد باقی خانه آباد